Odiative wese na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday brand. Erizoba no kubanza Hebroni 16 bikwa mkaga 2025 kandi shahani 2 ezo mwebazyo. Reka tubayisiyeho ebijamto gwa makuru kandi kuturagarira tubayisiye amakuru aga ombwijiri. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Hey, Roseform. I'm sending it. Agacencwire cireci okwijwe kiro cy'umwana wa Afrika abarukurwanira ubwabe bw'abana n'ibenda barukubatuntuza bafubirwe hinaba kubakoze somuka abanyabuzara mwe bakoze sabana babishi baba threatening akagamba enyine mwe bariyo nibarwanira ibintu omuri rukunjiri naho nabazarwa hamwe nyenda ngo imwe barya kumere ni mukope ciki kuzarwa hamwe aza mukarebana nk'abana aradise yakwisha muzacete kitibisa cy'amani. Government yichirize ababire nibabingwa hitaka rya chaka yo kubanza kutandika kuteze byapa byamataka gabo muri cegegwa. Journalism wa Minister of Land nuko kurangwa buri muntu weno warabasabira itaka na ikirizwa kuri tungo. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Hey, Roseform. I'm sending it. Mbabazi Charity na Sunday brand agana makuru Agacencwire mbwijire abarukurwanira ubwabe bw'abana n'ibenda government fobira bubona abarukubatuntuza abantu bagira ngo abana binje batuntuza bo makagabo bito batina kwababa ahabwo kutinira amagara gabo abanyamakuru bitu binebera kucira Buri 2016 mwezi gwa mukaga Uganda negita amahanga gando kuja kuzekiro cyo mwana wa Afrika kandi rizo babimwa bitongore birukurwanira ubwabe bw'abana babwa n'abana b'amashomera St Mary's na Katete Primary School muri Mbara okwaja no ko bwabe bwabo bwakurindwa n'aba barikuru batira bakafubirwa abana bitu nibabakozesa nke bikozese bwo makaga abantu waza kuranka abantu akozesa abakoze mu makagabo bino bwana buri hansi y'imyaka 18 meaning omwana naba convinced kureka ishomero akaza korera mitware 5 10 because atoma hakurugana nayo tibibonire abanyabuzara mwe bakozesa abana babishi baba threatening abatakagamba so kutukwija tubayamba kugira ngo tubahe aka chance ko kugamba ibizubu byabo nitwe tubahurikize kandi tubahabure ninga tubaguiding Emhondano yo maka ne mwashongeze kwinegeza kutuntuzibwa kw'abana mu maka gatari gamwe na gamwe. Mwabizibe bitureba muka no kugira ngo sigabazire bitubaheza Rwanda muka urumoshango mu class tutatenyiro mgongo oko witu shanga abazire bitu bakira steganisa hamwe mbatikoze mu eremire yista kubasa kukora ushanga ngo mwe mbatumafizi bamwe abashomesani bajyango abazire bamwe tibarukora moga gwabe kiretira abana bamwe bazo micembi no korese bitokoza bwonko ushanga ngo bumwe ebyo kureta amashomero tubabahire tibine bitabo tibine bucumu tibine karamu tibine uniforms abamwe tibakamanyireje bari yo kushomesa ushanga umwana yayosha ushanga umwana tatunga cyamshana omugandi ministry y'ekikura cy'abantu yayereko kwatwaho abwe bikorwa byo kurubatiro bwabe bw'abana gumiza mu byo yongero mbicwe kapitali bimwe na bimwe ebyagambirwa mukoro gwo kwijukekiro cy'umwana wa Afrika ogwa bayishomero rya Chabenda Primary School mu town council ya Kahunje mu district ya Kamwenje. I also urge you to continue pushing for the implementation of laws and policies aimed at safeguarding our children. Alimo no kwaba kushwera abana bakiri bato uko nako no kutoroboza ako kutoroboza kwine miringo mingi aro kutoroboza kana kato akemyaka 5 mukaga
ejo niyo defilement aggravated hariho nizo kutwara umwana atageze umwisha atageze imyaka 18 ubwo nawe naye atoroboza toreka nkiho guteka kinana abashiza bibini n'abatoroboza hamwe no kwamba abakoroboza abana no kwamba bakaza icyo bicoreka umurimo gucira umuhango nawe ari babasiba bitwine umuhome byinshi nawe ngo muri mu gucira umuhango ubwo kubona abasabana omukoro gwetabwamo bahangu ku rugombe itongore bya government n'ebitari bya government. UNICEF stands firmly by your side. We are committed to making sure that every child in Uganda grows in a safe and nurturing environment, free from violence, with access to quality education. I'm pleased to report that the data from this intervention led by parasocial workers led to increased identification and management of cases of violence. 153 cases against children in 5 months. Oh my God. If this is district-wide, it is still very big. Amakuru agashaka Anthony Atwine akatukunda Prosi na Ariatwij Karigan. Abanyamakuru bitu abana b'umugenzi Lawrence Karimo kurwo cyaro icanyavare tabrere umugombora ya Bugangari muri Konjeri district bariyona bariyana abo bwiga ebyasijirweho abazire babo obutitiriza no buri hagati ya Faith Kemcha na Muinenyi na Isaac turiyahabwe kandi abaremuro kwikirizana aha kubara abagane ebintu by'abazire babo. Faith Kemcha orukujunana munyanya najangwa abazire bakabasigira ebintu konka mwine nyina naenda byona kubitwara wenka ati kuba mazabo kusobozi bisha batubaganisa twamango ebyo byabo twakufuna na tushe tugire busingi batubaganisa byo mu yakoze 70 bye konka munyanya zikiyamaye kumanata ire ibintu byanje nankuje migorora nanchere mfuro nanye nabashitanshe mezambwe konka ngumanye yambisa ubushobozi ngumanimba ninza nimbagambira Isaac turyahabwe orukwetombo itirwa najangwa ibintu byaro kurwanira nebye harita kile mama yampira hawire myaka 12 nyuma lile nyanga jaraho kino utakukimanya baga kabali sharmu bali hereza abo wakireba hari hano yarubajwa hano baga kabali sharmu buri bamuhereza hari ibintu bindara kwataga nabo mukamanje RDC ahabo kuba cikanyiza munonga nubasa to kwata shares ishatu zona kagaruka zibahereza mu ndugu ukakwata shares zizo kusheyerenga abantu bange ko shoka zibakwata mu ndugu ngazibahereza. Stephen Sobuga RDC wa Konjeri district atahiro mu nshongezi kanaenda ababeraba okutamani ahakore ibintu byabo kutarukurwanira byasigiruha abazire kiswaza nti omuzadde afudde alese ebintu atabana batani kukola cyo kubirwaniramu muri kiswaza na munonga abazire kusiga ibintu bazabana bakabirwaniramu no muzadde yo wansi eyo tabera imibirembe ngunaha so muzire nabasakuza tunga busisha hona hanshongeji RDC Nsubuga na ihanangiriza abazire abakiri mu magara genseji okoro baragwa okurwanisa obutikirizana ombana baba bafire mukolo baragwa abana bona mbate bagira emitala gitufuna gino lwakubanti tubakola ki tubalese ki bulagwa abantu tubalowooza mbubokola obulagwa enkyo ogenda kufa inabatura abarukujanga obutikirizana hagati y'abana aba bomazira kire bitu baremerwe kwikirizana nawe nibazarwa hamwe inyenda ngo imwe abarya kumene ni mukope ciki kuzarwa hamwe aza mukarebana nk'abana RDC yakija meza cyete kitimisa cy'amani mbane mushwa ejo ko banza mushwa mukagani ebintu byone byora yabaga amajugona nagabuhungiro omwani turyabwe tene kiteki yabyera omwani cyo kusoroma aba nabataka bagenzi bandi omwani nyina wabo niwe yasigire yagubyara kara byaro omwani ahamwe n'emitumba abahara baragira bagambira amazima icyo gumushije agama n'amazima ninkimanyagi n'ibintu bari kurwanira babiguriza ibinyina abasigire nangwa bakabaganaho barya abantu bana umwe muhafireho already hagenzireho babiri gashakwa Dan Basibi Dan Basibi
Gavumenti eyikiriza abantu ababiri nibenda kubingwa ahitaka erya traka y'okubanza mu district ya Chegegwa okutandika kuteeza ebyapa ekigenderire okubaheereza obuhame itaka kurye ryabo. Itaka rya chaka y'okubanza rikaba niruturwamu empungi konka kuzagarukira wabo mu mwaka gwa 1999 abantu ba burijo batandika kuruturamu. Enyuma ho gavumenti ya Uganda ekaba neyenda kubingamu abantu aba kwombekaho ikorero no kubyaramu emiti ya avocado ey'ekika kya hash. Banyuma y'entebe y'ekanisa ezi okutandika kushohora omwaka oguhire President Yoweri Kaguta Museveni akija omu rukyaka yayemereza okubinga abatuura omu itaka eri. Mbwenu hati kandi jahaliyaho abakazinga kuriya cyaka ekiriho twaza ku next cyaka kitemo tawuni y'amakororo ayikirize ngo amakoro naenda agatwara icyaka tu atumusabire. Okurugirira aha muhwezi w'omutonganirizi w'ihanga Jackson Kafuzi mukuru w'ihanga yahereze kuhandikira ministry y'ebyamataka okugira ngo abantu aba batandike kutunga ebyapa. Manyisa ngu itaka abantu ali bahayire. So obujunanismo wa Minister of Lands nuko kurango buli muntu weno warabasabira itaka na ikirizibwa kulitunga batali muhimu. So abantu imbaterera musabe ebyapa abitaka limu. Abaturano bagira ngo babire banenirwe mbebo aho baratore bamara kubabinga hitakeri ero bamazireho emyaka myingi. Ngwenda nizoba nizima rahanga abo kubakwatiromo mu rucyaka twabaturikiremu kwatiremu twahurira mwitaka ngone rya gavumenti ngo baza kutubinga mu bibanza byitwa twagira usasi bintu munonga tubyama tugwejegera buriya twatakurya twatakubyama twataku tino muntu abena hinga tino muntu abena basakora program yona eyentunguka hato muntu kotaka kore kintu cyo kutunguka kugira ngo akuboko umanya ngo sha yona nabakora ki nabakuyirusya hakuba noreba umuntu kotaka hinga umwana inkogwe ikiratase family yawe n'umwana wawe kushomaje. Abebembezi bahigira abatura okutandika kuronda ebyapa nko bwamushinja ngo itakeri neryabo. Mureke tukore kandi tukagenda inyenda kubaraganisa ngo hati twatunga itaka ryeritu nanye kwatani bebembezi omwiro murukwisha ngo ubuzimentasiyo mu maka neza kweyongera Itakeri ryemerera amagomboro 3 agarimu Rwentuha, Kazinga Town Council, Mpara Town Council n'ekicweka kimwe ekyegomboro ya Migamba gasha kwa Philip Murangera. Murangera abeji 2025 kurgo mu mashomerana ga sinya ya kana omuri rugamba rwa Mpara hirizo abasibirwa mu butongore bwa nyuma yo kumaresa bitemwe bari kutendekwa aha kukunda ihanga ryabo. Abajocero ba President Museveni babashabo kurinda ihanga ryabo n'amagaraga bahakuba government nibeinemo amascom. Omukoro gugwakorwa mu cyayi cya Bugamba kandi abeje 2025 nibo batwire nibatendekwa okumaresa bitemwe. I've been on training for the last 7 days, and these are 4 schools. I want to thank God for this day. Kureba ngwizoberi yabaho nyenda kusimaranga kandi munkwase tumuterero mungaro kora ngwizoberi twacheza. The parents, thank you so much for supporting the students to have this happen. Abana mwahikomuka musima bazire banyu. Eje mushomo mwenda mutakwenda tinde kirakunzura abantu itari mushubiki tukine muchaka batakatire mu byo kutwa babira mutendeka abararemese government tukakora kosi y'abantu 10 babataka insiyate bekana
aba nabeje kurwo mu mashomero agaramo Bugamba Senior Secondary School, Lushanje Girls, Rubengo Modern SS hamwe na St Paul's Nshuro SS. Be good patriots, be good students, and do what is required of you. Abaho nabashabwo kurinda embiri yabo hamwe no kumanya icyo barakwendombero bya nyensya. Omugani makuru abejo mu mashomero gatargamwe nagamo mu district ya Rwampara bahereze kutendeka mu mashomo agokunda ihanga ryabo. Omushomo gugumazire sande mu myanya nkacinon Girls SS Bugamba Mwizi Lachi kandi aba batendekirwe emyoga etari yemwe nemwe. And the speaker has joined. Someone clap for the speaker. This is the beginning. I want to request you that tomorrow keep doing these exercises on your own. Love your school, love your community. And when you love those things, what do you do? Guests of honor, a total of 2,344 students participated in this activity. And the activity was fully funded by the participating schools, and Chinoni Girls was the cluster head. Abeje 2024 abashohoza ubwerizo aba bantu barwo mu mashomero nkacinon Girls SS, Chinon High School, Rwampara Comprehensive School, Rugando College, Rwampara Vocational School hamwe na Rukanda JSS. Omugani makuru abeje b'amashomero behanandirizibwo kugira imico y'emirundi kibahwero kombe ko musinge gwabo ogwanyensya evugambirwa hamukoro gwo kuhendera kutendeka kwa scout omurubirizi. Mtamu ya kabiri ntibantu tukora scouting etamu yona, so etamu ya nehwa ntuza ha national level. Bamwabura emicwe ayishomero ayumuri mube numanya ngumire kiso cyangwa muno ahabo kuba umuntu atagira micwe nahaba naza abatakwamanya Karubirizi oguno mugisha gwamani munonga ogutubuyine kushanga ngo hostinga regional camping omurugureta Bushenyi Supportinga kutereza sente kunge sente zigoma office gaba dio sente zigoma office gaba sports officer hate kintu kifa muntu ansaba bakawo abakutereza bahagizi sente bambazereza aba scout kubayamba kutwara abana Kampala gukora imirimo y'aba scout bagume bazihereze konka baziteke account y'aba scout ba district zabo. Amakuru agagasha kwa Senyomo Gideon, Onesimus Ndianabo na Abdukalim Sengendo. Bari abashatsi baitu bamakuru reka tumuriho ntugaruka nagarukorata. Agarukurataho negakushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Agarukurataho twakuretera obukomoko bw'Uruganda rw'Abasingo nomanya habwenshi nibabeta benkara. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or are you afraid to make a move? Don't
Don't worry, with Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief for any parent, because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumurira kushemererwa ohurira obunuzi n'obusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani uhindika omushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications on mashomonka, Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena Diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.sc.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Hafini's Medical University. Hafini's Medical University okutambira amagara g'abantu nubwo mwete gwitu.
Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemerwa minji ntabarusi ababona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mshanju ina itano ninga notu mshanju ina not rukumi uri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite ogahata bafurikire kimwe bakarga ahagarage street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tiles nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eriho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizangu okushara keke ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara keke tukazakunyumbo nawo pesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Korukayo omukahumuro omukanda makuru ombyenganda n'obukomoko bwazo erizoba twakuletere byafayo by'Uruganda rw'abasingo wabano tumanya ngo Uruganda rw'abasingo rukakomoka ombatrezi reka tukorece ebirukira Uruganda rw'abasingo n'urumwe hangande zabandize kuzingura mu cyanga cya burugwizoba bwa Afrika hagati y'imyaka 13 okuza hari 15 bwanyuma yo kufa kwa Yesu. Abantu bagambwe kuba bakomokera mu bugabe bwa isimbwa ndahura umwe hababire barya bategeke mu butegeke bw'abacwezi kandi ababire no bategekeshwe kacango cya burugwizoba bwa Afrika. Umugabe isimbwa akija yasikirishe nkuru wabire nazaranyana okuzaha kitebe kandi okwihobwo abasingo bakatandika okumuramya nga mukuru w'ibyo butegeki na nebyenyikereza y'ibyo buhangwa mwene bagira bagambira umugabe wayo umugabo bwiro mwene uyatumira umugabe uyatumira ngo aze kwendedeje uriya mutata abasingo nimbamanya atabasingo tubangwi atuyoje kuzayo yatumira ndisho namwe n'abata bakafa munonga so ako niyo yirire kushanga muntu rugahangwe ntuzirende yumra abwesho entejo ekarga hota mwene bija korampara twashanga ngo abasingo warugamba umuntu nakwanga konka tubwire bushitire buri kimwe kino bwire bwaco kwegambara nakanwa ka utunyondo mara w'abasingo ndumutabano w'abasingo nizarwa abasingo otitero
bwire ubwo abasingo bakaza mu bicweka byinshi bya Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na n'ibicweka bya DRC. Ubutegetsi bw'abasingo bukija kwayo bwa nyuma y'urutaro rwabarukireho bwa nyuma y'abarongo Nyangoro hamwe na Nyanteza okutahira Mugabe Murindwa bitu General wa Maraka barwanisa kandi akabasingura okwihobwo umurongo Nyangoro owarugirireho kwita nuko kandi babire baramya munonga umugabo akamucena kandi yamubinga we n'abasingo bono matwari g'ubugabe bw'abacwezi. Ahantu ho uruganda rw'abasingo rwatandikira kurebwa nko urugando rw'Inekiserani hamwe na Nenkara. Entejo kuya bamaze kugitanira weno bajya ngo batumwe n'abasingo aba nensharisi n'abamani mwene katurondebera abashije bikabagariza hanze ngo musingo akazi barayise kuzoka ngo wamuro mukasheshe dogo waza gukora dogo kufuna sente konga kutwaje kutugiye kucondoza no kwetekeza twashanga ngo abasingo yokuwa birondeba ukabara kuzakora nyonje nankora ntunguka mbo mugiga oshanga ngo bariya nibija kushaka witu abwensho ngito tujyabakozi ariho nangwa n'abaryokwe abari mu kutureba noshanga nagira ati takunda ruganda rwe habwe babiri babagambaho shanga nk'umusingo wambugana torakore wambugana nuza kubyare bihimba ngo tubiramere so ubundi tukakura mu mbere cyo konga kungire kwetegereza nashanga abasingo turukurungi wazo mu business abina mu business gamani n'abasingo waza mu parliament ba ministers n'abasingo mbweni cyaturetera twaba proud ningashitwa yesimisa uruganda rwitu rw'abasingo. Abasingo bakija kutandika kumanyanara omubuzahe nuko kutandika kwerundanara hamwe umucanga ca Ankole Bunyoro hamwe na Karago muri Tanzania kandi abandi bakagumana batina okugamba ngo n'abasingo nizere ninchumanya no mukwetegereza kwanje nashanga ngo uruganda rw'abasingo nurwo ruganda orumu abantu binjo bwerizoba kandi nurwo ruganda orune abishubo gukora barya abakozi abakazi washwera umukazi w'umusingo tokubasa kufabura washwera umukazi w'umusingo oyine hemigisha konka abantu mwena nimbagambira kugira ngo ebe bakubagambira ngo abakazi b'abasingo binenkara tubinenkara urugerizo bamucumanya inyana kutera umuranga abanabisha bariyo myaka yaje abaryokwe abarufina kuranga ruganda rwanyu nabeshereza it is high time tugace umuhango rwitu omuzarwa rwitu tugace kunavyo ruganda rwitu n'urwitu ndukuriramo natwakora kitira ruganda runashitkurwitu nyuma abazio aho mu Rurembo Mbara abasingo berundine okongera kumanyanana no kwijusyana obukomoko bwaba hagati y'amashemererwa. Abasingo no bazira umurara enteri kwiragure inibara rukwe erukuragahamisho gayo rakagira bahamugongo kandi enteje niyo bitanireho. Ahabwa TV West ndi Elias Tugusa. Elias Tugusa hawe Mbozi nonjejo. Okuchondoza kw'ekitongole kiri kujunanizibwa aha byombaro gw'abantu omwihanga kya Uganda National Bureau of Statistics chete UBOS nukoreka ngu obutabanko bw'omumaka nibwoyongyera obucwekana na butano aharigana buri mwaka. Enshonga ej'abebembezi nibagyegikyerera obworo n'okugaya emirimo hamwe n'abakundiine obutakwatanisa. Ripoti y'emishanga y'ekitongole kya polisi ya buri mwaka neereka ngo obutabanguko bw'omumaka nibweyongyera n'ebicwekana na bitano aharigana buri mwaka. Omu ripoti eyashohozibwa aha kutandika kw'omwaka ogu neereka ko emishango erikuhika 15,184 ekwatagine n'emihundano y'omumaka niyo yareeserwa aha polisi kuhababwa. Abakazi enshobe nyingi ezimurukora abakazi gambagambire ki no kureba nk'omusijja yija nyigira ukajabira ukatora kuno kamuhero kakora enshobe 10 muyije mukigendere mwene otartina okangwa eki omusijja yija yakanga bweze banze yitegereze abo buki omwena anayitinga kushabirwa ningo mwari kwetinga glass ya mizi cyonga muhereze
turebe kutwayongera kweyongera ha mutindo gwitu nk'abakyara ahabwa amaka gitu ahabwa abana bitu nahabwa byona mbwenu akuba nore omukazi amaka niwo musingi gweka so okukiteekateekaho nkaba ningira ngu abakyara tugire kitwashomera izooba twongere ahabwa obuteeka bw'amaka gitu. ahabwa enshonga egi abanyadini hamwe n'ebindi bitongore birikukwatwaho batandikire kushomesa abantu omu byanga kandi aba batandikire omu disitulikiti ya Rwampara omuri Ndiija. kumwakundana obu muba mushyikirize biragere bikumi mwakundana mwayoreka rukundo eki mba mwashyikirize biragere bikumi nibatakiri problem ari bazigwaho ekikushemeza omukazi yakita omushija na nekikushemeza omushija yakita nkayi omukazi ngo omushija aho omukazi ekimushemerire na n'omukazi aho omushija ekikizire ki rero eshaha y'okurwana n'okurumana mutakagira ki mbwene ebyo kubikwija obworo bwija manya abana za school fees manyiwe manya noreba manya wansigaho wareba oriyo ebyo byona kubirije ekirungo kiriya eshaha egyo yahika ngo mutagira ki mutabaranaho ebyentasi omu maka abakundi n'okuryana hamwe n'obutesigana nizo nshonga nkore zirikurugiriraho obutabanguko bw'omu maka bwayeyongyera. Ekintu kyona ekitarimu nkwatanisa kyona nikicumbagira ogwo omubiri tugwawe n'ogwoha n'ogw'omukazi wawe ogume hagira ata ashemererwe ananuke amanye ngu nawe akija kugira ata kushwera. Abakazi abaana bato bari ahansi y'emyaka 12 hamwe n'abaana babishya bari hagati y'emyaka 15 kuza hari 17 nibo basingireyo kutuntuzibwa. Ahabwa TV West ndera Achiza abatura ku rugomero rw'Gonji Town Council home district ya Shemane betongwitira government obutabaha buhereza ko kucemerira abantu bagira ngo enkuto zikarara amashomero omutindo gwafa kandi ngo ekiteganise muturire yabo. Ubwambi rwo Professor Ephraim Kamuntu abire nabwa nabo bukiko bwa NRM omuri Bugingo Town Council. Omuntu kwari kubiho murundo ngumwe wamanya byakubeye no bwarwa nagamba amazi mutari mwikiriza rero hati barezera ambulance oruhuzi orni hano hati bakakuterera wazo mu parliament umwaka go kubanza abantu bakaba batakurwara kutara kuzira ambulance ibina n'amabare ndutere chorus rero tukazinjira imikono mu kifuba ukabaka yakagwe so watureba twiziraha ntwija n'ubusasi ntwijane naku kubashobora rimwe barumuna bitu banyanyazi na munonge eminyeto nito twetengese nungi kurigira abatura government kabaraganisa university konkana gagera tine kirakozirwe. AMG International bakatusha expansion mu mwanya n'ibindi tumumkwasa atechaho ngenda kugambira ngeri izomo etwate polingi ngo kutwara handikire mukayiciri ahangenshi mbweni yawe yakiroho naza kuba president oyatira mukono mutamuhorize derwe nati kumwakumwohoreza ayi ngaba campaign numugambirezi tukambira bishazi kugenda musebe noye ejo nenshonga amakuru agashaka Michael atwakire. Omuganda makuru abashomesa ba primary mu district ya Mitoma bahabwirwe okutamana mu kugunjura beji n'ekigenderwa cyo kombeka omusinjo kugumire batakajire ahande ngwe zindi ezibyobwegese. Gambro hamworeka gw'ebyemikono obwa abeegi ba secondary babire niboreka ebibarukora n'emikono yabo omworeka ogu gwikiriho n'abeegi ba primary okureba ebirukorwa abari omu senior kandi omukoro ogu gukorirwe aha Rubangi secondary school omuri Mitoma muna n'empaka kugira ngo buri mwana arete ekintu kye kyakuteekateeka
cyayo kumenya imikono ye n'ubwongo bwe abase kurenga hayana n'abandi nabo bakuzire. Africa is lagging behind largely because of our slowness in innovation. Africans, for most of our problems, we look to the West European countries for solutions. I want to tell you, the foundation of education is at primary level. Niwe msingi wa education. Foundation. All these buildings, they made a very firm foundation. If you don't make a firm foundation, the building take out. abetabira mu mpaka z'eby'emikonezi borekere ebintu bitari bimwe na bimwe ebi barukora ahansi ya new curriculum. tugezaho gukora urugendo rwa northern bypass tugendeye kuri icyo kintu tugezaho kongera tourism ibintu by'obulambuzi okuzimba ihanga ryitu. This system is made an aim at connecting a user of the system with the different authorities, because this one gives you an option connecting to very many companies instead of using one such as KCCA. So you have ability to connect to very many organizations. Bana bingi nibareba eby'emikono okwega eby'emikono nk'ekintu ky'enyuma nk'ekintu ky'abantu abatashomere konka hatiya waza kureba mu Uganda yitu abantu abarikiri bakatandika kwekozesa kandi bakaba successful n'abantu abegere eby'emikono. Gasha kwa Ben Mohoz. Reka tumireho ntugaka na ganda makuru. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano n'itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito twengo muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'omurembe. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya mutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiriti Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakachiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more.
Join us by applying online at admissions.cap.ac.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Singra pichi na ruhira millennium sako. Okusingra pichi noete ngaka konji kamwe obwo kubike mtwara 5 okumara mezi mushanju otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanju otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi okwi 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira millennium sako nganya chitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City utandikiraho kubika ibiri kukiraho tera noti mshanju noti #5 kishanju na mnana shinana nemwe ninga noti mshanju mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sako banka yanje banka yawe amazina ganje Birum Sanatori Deputy Head Teacher St. Francis Vocational Secondary School erukusango muri Bitoma Bushenyi District. St. Francis ni shomero ruhango ry'intebe zimbe binji na nabana ni binji na nabakozi ni binji konka tukaba tutwire twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marunji mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tungasora ya fresi rero kora magoba ijuka nguni bagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti ashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha abanyambarara Swift Initiatives Limited turetero mwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirabi na mushanju byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanju obwakogo omucyeka yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju 3 anana 5 noti 3 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishomero hona ni 10 otaferwa. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief for any parent, because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80# and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Erizuba nza kutayire cyaro mufite gutosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hataba kuguba mofiti bakabito mushipa kimwe enkanda zona zikaseranda hamwe kushara Mbabazi yebshaka yo kunabisa abana babo omwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ninga she avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Ekirango ky'omutano ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'ebyobwegyese n'emizaano kitebeekanise okubara okubesere baseline education census 2025 okubara oku nikuza kutwariramu amatendekero gono mu ihanga aga gavumenti hamwe n'agabuntu nka pre-primary, primary,
secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru. Okubaroku nukuza kutwariramu abeji abashomesa n'ebizimbe okweraho omuntebekanisa n'esharaho omu by'obwegese. Ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abantu boona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okukwatanisa n'abarikuza kubara. Omuringo gw'omutaano ekitongore eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abaziire b'abeegi boona okuhagira entebeekanisa egi obwe barikuhamya ngu abeegi nibamanya obu baziirwe biine namba y'endangamuntu narishi learners identification number. Okumanya birikukiraho teera esimu ezi 0772 93 36 28 narishi 0743 78 71 byarangwa Dr. Chris Mukiza arikukurira ekitongore eki kya Uganda Bureau of Statistics. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, Building a Lifetime Together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Otweraronda pishi ndungi ezirya mulembe ziranya mpora mpora naryone birakanika za pishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pishi ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pishi na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoze za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Ubariye kubocuruho urukureba makuru Agacencwire abebembezi mu district ya Bwejuru batabucira baturana mnonga bo habatarukuhazira okushomesa abana babo kandi omuzeho guriyo n'ubwaza district enyuma mbyentunguka ebugambirwe hamukoro go kurondana sente zo kushakara enjiyo mburizi wa Katinda Church of Uganda ho mu Bwejuru. abebembezi kurwo mu district ya Buhweju batabukira batura hanshonga yo butashomesa abana babo ekinte kiretire Buhweju yazinga mu mbyo bwegese abazira barukutwara abana babo kushomera mu mashomero gahare bashabirwa kuhagera amashomero go wabo nyabaramwe mushomeze z'abana amukubaza
weneza kwerangi uzitwareyo weza serika go uzitwareyo konka oshobeza abana mu kubasa abokuba kuko yotuka wakwata sente ukazitwara weranyanyira serika gwa wina bani 10 to kubasa shobeza abana aki aho kubasa. Mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Buhwejude Watuhire asimira umurimo ukoze rw'amadini mu Buhweju okutungura ebyobwegese. Madine cyo kubanza nukuga abanze kurete ntunguka umucuka byite byabo ako amashomera garumu gatandukwa eiza abacurusto ninga abakristali namataka nagacaci so nabwecu itoka government itekwa kurankwagoragana na namadini we are reading for the future, better future, everything nebya future. Mwena nibashabimwe abana batabokushoma. Mwekwateje murebke mumwagumaho ahabo kuba mwamtakuzere mukabankitwe nare mukaciraho myaka ebirungi tumukuzakobereba. Nyabura office rumu neza hati nyenta karenezanye. Mbasa kugira ngati muriyo numbora bona abantu mishomera katinda numuraba mwingo bariza usheni bariza kai kongo ni tongo offices turum baye bashomire za kampara nankai aha mukorogo miliyoni 8 zurundinwe okugura amabati go kushakara inzu yo mburuzi. Tudonza kushakara konkimu mtuiranu umombekera inzu yo mujarachi yo mburuzi mtuiranu muhereza mukamu Ambera kwasima abantu bakati hagaye shuri biri aho kugira ngo ikitindusa cyenje egera ukombekwa tuzakubana ikire cyenje kure barumu akubarhanga arhamwe nite okukishishira omugani makuru Bishop wa Western Kora tongwizo kushakare kanisa erahinduke cyo kureberaho muri Kitagata kandi okwatirehe muko nabaronde 500 obware yatikahowe oyabembere na warutari akakunukirori kandi aretse kureba ngo kwati atanga kugira ngo agashaga bagese obware bayakunukirori yataho mushambani hati yotegereza ebyantunguka byagera ki urutaro rwaza kwimuka umukazi ati byawe bimanyire natwo bimanyire ndakugira elwano hata bagobereza arayamushobera atarika kwiba abandi bigiremo okwita bahita batangiba tumwe ahabintu ero kuretera entunguka yamuka nekintu cyo kubura ecyo yorekerire izina rya Yesu nutushaba ngo gashweke kaniseji ekwese kitina sana abitiriza abasimira umureberezi twinumjuna habwo kubaho muhimbo okombekeka meseji Bishop Katandika nk'uko wareba kanisa yaka kandi nakusimira abantu abanyamwinji abacire bintu bijaya tuti Bishop ati aho yaka ergasa de passet kurigira muri kibakwenda gukora ese kumayisa ngo neza kuba icyo kureberaho twakunze kuhagira ubureberezi imirimo yayo yabwo okugumiza urugombeka no kumarire kanisa gusaba n'ikoni okuhagira umurimo wo kurudo St. Cathedral etuyo mission and bishop abatura barukurenga igana bakire Yesu Kristo nko mujunu wabo amakora gagasha kwa Abraham Ganzi na Sheikh Abdulatif tugaruka na makuru hagebye mzana Amakuru agebye mzano timu ya bishe mzano gwa volleyball eyishomeri ya Masheruka Girls yatandika okutendekwa kwetebekanisa okujechera Uganda mu mpaka za Africa izabari hansi y'emyaka 16 eza volleyball kandi zirikweja kuba ziri muri Nigeria.
Mashiruka Girls na Bukedia Comprehensive School hati nizo zatoranwa kujwekera Uganda mu mpaka za Afrika iz'abariyanse emyaka 16 ziratebekanisiibwa mu yangeri ya Algeria. Aba hati bari mu kutendekwa kwetekatekera empaka ezi. Emizano egyo neza kuba Algeria mwenu tushaba mukama yatubasa abeegi bitu na timu zaitu zibase kuza. We were ranked second at Kedia volleyball team under 16. We were so privileged to be ranked, and we are willing to go and participate outside Africa at Algeria to represent our country, Uganda. Ebyo bikiryawo abagizi ba timu ya Liverpool muri Bushenyi bakozera akabaga ko kwekurusia okusinga ekikopo kya Premier League abw'empaka za League ya Bungereza season 2024 2025. Akabaga kabire kariya Kanyansi omuri Ishaka Bushenyi aho katebekanisibwa abahagizi ba Liverpool na timu ezindi nka Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City n'ezindi. Liverpool gatanga kuru nana cyendeni hina ya chance wena na hakiro wiro ati konkari abagizi b'ije ba Liverpool Chotiraye tambulishia paso kwa Liverpool abariva full base ni bam. So badala kutushia package. Abagizi b'abagize tujeno general meeting. Ngo ekikopo cy'ukinduka kuba Premier. Ngo Liverpool tekutwara kongejo rwo tukagenda. Ekikopo twakitwara. Webereho kuba burebe murunji wa makuru Agacencwire wanagakusyo n'abandi Mbabazi Charity na Sunday Brand twenda kwendeza umwebazi yo murunji hagandi ogategereze nyenshakari murare kurunji. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba nekushibaho Fresh Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona. Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko. Program okumbireba musibireje basebo n'abanyabo bakundeba hati abatina bine mega tent sezamani munonge tent kustamisa abantu nkaka tumuzirebijo president wabira ryantonde abantu nubastama ebyo kusiba mamwemerire ya muzayi tukwagara hati mbaba ryo mutende nubastamisa n'umutwaro bazibatera umwena mu yijo muyago benjura yawe only Tina invents. Mbaguta Street, Central Market Building, room number 17, Mbarara City. Har hebi into bitukushobya hazatwena na nyobundi ndumu koko ndikenkwani mbugamba na nyahanaramu ebintu byokuta entebe mweno kuhereza ekanisa ebintu wajugurire nanga wajihereze kitute wajihereze ibatirizo wakora tiles wakora
tawata manyan budget rate one rate whatever entebe za rutari wakora rutari wagishakara hata ibyo bintu nozo mu kanisa ushanga umutata donated by the family of Mr. and Mrs. Geoffrey Tome. Ushanga ibatrizora hali donated by Madame Bridget. Yes, Chitute donated by Tugine Masco. Donated Zentebe by Dr. Nassan Karim. Now, tutamama zin. That one maybe it's okay. Koko mutachibanaiza ati nasharaho nabahereza. Ni echo kigambo ncho kwenda kwemera. Nabahereza Chitute. Nyenda nkubuzi Chitute wachaba. Mukama waho no. Ijonjuneyo. Nabwecho talk to her. Wanyetegereza. Neju ya ruhanga ti yanje. Iwo chono jangu watu. Iwo niwo. No haba. Wachetegereza. So ejo neju ye kanisa. No ereza ruhanga. Kokate chotu kumurwe mejisa. Akaranga ahurire. Yesu ahurire. Iwano ndawo karamatkweri. Faza bashobora. Na kuchore na nyene ko kantukinyo no musumu. Yesu ahurire. Mbaketa bata akarya status konka nkokaro akatako Yesu ahurire na hurira nareba imwe nyabona abagurire ntebe ze kanisa nabahereza ntebe waza abakurstayi kanisa yanyu niza kugishakara kanisa yanyu niza kugishakara so abantu toyira amaramizo twagayiha ruhanga twagayetera tuwatwa wayombe kenju ya mukama nenju ya ruhanga nohereza ruhanga byakwire to kwitwa boss wacha ruhanga kakwesente ruhanga nwazikwe mashe sente to ntazwazikwira bwacu no tuhereza nito twazikwire sente wazikwire to kumanya abwacu no muruga ho katugira okenda recognition chip popularity imana abaherezeki na no ijenga ba mujirere to kutuha no hereza ruhanga ohereza abamwe baherezente bo mukanisa bagarika bazitama ko kamanya murengiza hata re kanisa entebe zo takustama mu mukanisa hitsu shangero Geoffrey Butume nabashoma igwe no jire otaru mahure tubara kwahwire tor klaje no jire enjo mukanisa numuronde miche no manye kanisa mwe bintu bibiri nerimo imigisha n'emikino shaba mwana muza kutunga emikino mutakimanyire kandi abantu abarumba bakuremba twabara twagamba abukano babende binte takaja taze kinte kiwachereza ngo okirige ningo ko kusima ocheza kusima sente zanje na nyenda zikoreki obono botasima nabwecho okumoje nahereza ruhanga ekituti kurigire byankorire ninza kuhereze kanaseji entebe zona ekanisa ya ruhanga yes konka to kuzituki kwenko bireba iwe no bireba okumbireba yaba ni kukibuho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kuyiseho amashanyarazi ga solar agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief.
for any parent, because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Erizoba nza kutayire cyaro moviti butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ibabo kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kushara Mbabazi y'ebishaka y'okunabisa abaana babo omwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ningashe avocado papaya Movit okweyesiga izooba lyona. Your content, your kids are back home for